ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sanglit iwan puji pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan singkatan alam. Amuin Tuhan wayroon mapatut sujuran buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan wayroon mapatut pangayuan, wayroon mapatut saligan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iwan salam papanghulatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin pinisin Allah subhanahu wa ta'ala. Pinisin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga sarayaw-rayaw dengan mga kanabihan. Nasabab ini mga umat Islam, itukbal na tuin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nyari kita niyo haadlaw ini. Nyari kita niyo haadlaw ini dumawhat. Sindeng ha mga maniw tiyo pangadyan sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bango pamakun kapal magdurunggo-dunggo na marikato taniyo insarayaw-rayaw bulan pinisin Allah subhanahu wa ta'ala deng hakaywanan kabulan-bulanan ini piarasin Allah subhanahu wa ta'ala bisitasin kita niyo asababyak to mga umat Islam. Apabila aun daing kato taniyo bisita, amuin hihalgaan sin kita niyo, uno ba ini pagtagamasin kita niyo. Aun daing ha mga kaibanan manusia, aun bisita mon kaniya amuin kahukawan niya, aun wakto ing kabayaan niya rin na makakaun kaniya, atawa misan makakaun, amuin hang karay damig na pasal sindit niya kabayaan. In mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala tiyak tatakad-takaran in bulan namun susung-sungon sin kita niyo ini karena daindiha ini nagdarasin karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala aun deng halawm niya lipat manglipat in pahala apabila na to paganggautaan in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga barakal mga umat Islam, in palilito, amuin maingat siya maglito. Bihon niya na yung kataan barang niya hasupaya. Amuin ang katun niya tabu yaon hasupaya mabikataan in mga dagangan niya. Damik yan yung mga barakal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habulan susong-sungon nini. Amuin bihon niya na yung kamudal-mudalan niya hasupaya amuin lipat manglipatin amuin ini dahing ha mga untong niya. Mga umat Islam, piyara katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in bisita amuin nagdarasin barakat, nagdarasin sa rayaw-rayaw na amuin apabila kita niyo himinang kanya lipat manglipatin pala pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in bulan puti lang sin bahasa amuin bulan Ramadan. Asabab ini mga umat Islam, pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan kita ni makaabot hamuin bulan susong-songon ini asabab yak tumadawat na to in pag-ibadat kanya
mga umat Islam, aunday nga mga kaibanan, imaangan-angan sila dumatong na inburan sa rayaw-rayaw, sumagawa. Aun na rin nga mga kaibanan, wayroon na miyawat madpukya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, hari pamarutin, amuin pagtatakaman sing kita niyo. Muna-muna supay hatiun na to, wajib hatiun sing kita niyo. Uno ba ini pagtakama sing kita niyo pabila dumatong inbulan si Ramadan. Asa mabiyak po hindi nga kawajiban sing kita niyo mga umat Islam. Supay na to hatiun. Bang uno namayan in amuin makadjari sing kita niyo hinangon ataw ay sindi makadjari hinangon. Kana ini deng ha mga sahalaga-halaga deng ha mga amuin tuko sinaga ma Islam hag sinaga ma Islam. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Shahru Ramadan alladhi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga bariman, pialdo na kaniwin pagpuasa bulan si Ramadan, biaday sabsing kapardo ha mga umat na kauna. Ha mga umat na kauna pialdo kanila in pagpuasa ha bulan si Ramadan. Sumagawa dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in sa halga-halga amo na in bulan Ramadan. Dihil ni mga umat Islam pagkapiawajib sing kita niyo piawajib ka to tani magpuasa subay na to hatihon. Hari pa dumatong inadlaw yan subayin kita niyo taga mga umat Islam. Adakala maubos na sa dyan bulan Ramadan, wayroon na hasil sing kita niyo dahil mga ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala bang natudihati yun marayaw. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ragima anfuhu thumma ragima anfuhu thumma ragima anfuhu. Wa fi riwaya khaba wa khashira man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu dhanbu. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lugay-lugay na rin mga manusia amoy niya hutan siya sin Ramadan sumagawaway ron niyang pun sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi yung mga pardosan sin sila. Pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan dihilan pakita niyo kusog hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila dumatong inbulan sa rayaw-rayaw mga umat Islam. In pagpuasa bulan si Ramadan dahil ha mga hag sinagama Islam. Inhatihan niya sin asyam amo na in pagpuasa habulan si Ramadan. Inhati niya magtag-ipon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala laway ha pagtangka dahil din siya tumagna dahil ha kagwasin pajar sambil saja tumugom yung matasuba. Tinggalan in katan uno-uno na makababatal deng naman hapagkaon ataw uno-uno na bukon sadya yung tangkaan sing kita niyo mga umat Islam hapagkaon pag-inom sumagawin katan amuin makababatal subay layuan sing kita niyo asupaya madawhat indeng ha mga pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bunya al-islam ala khams. Nabangon na agama Islam timindugin na agama Islam halima parakala. Imuna amuna magnagsaksi kita niyo wayron pagtagipunan buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala.
iban magnagsaksi kita niyo in Muhammad sallallahu alaihi wasallam daaksin Allah subhanahu wa ta'ala in hikarwanya palinduhon in sambahayang piyapado sin Allah subhanahu wa ta'ala 5 waktu ang kaadlaw sarta dimihil zakat apabila makagaos pa mga sila barhajat damikyan magpuasa habulan si Ramadan iwan tumunay sin paghaji apabila siya magkagaos. Di mana in pagpuasa habulan si Ramadan dengha mga hikaupat lamba atawa hikaupat hag hasupaya timinugin agama Islam. Hinasiyuin makadjari mamuasa atawa hinasiyuin amuin naraak magpuasa habulan si Ramadan. Muna-muna inaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain Muslim amuin muna-muna naraak hatinain bukun Muslim mayroon sila di sila makadjari mamuasa iban di sila magganti singkya tinggalan nila in mga kafir apabila sumunod sila pa agama Islam in mga kiatinggalan nila hawak po amuin halom bukun pa sila nakasuway pa sila nakasumpa agama Islam mayroon sila kiwajiban magganti muna-muna Muslim ikarwa niya balig akil amun lang simbahasa akil walig hati niya amuin sumangpot na mabutin umul niya amuin kiwajiban na siya himinang sin kepado sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun sadya akil bukun sadya balig sumagaw akil aun akal niya aun waktu misan mabuting pangumulan niya sumagaw ayrun akal niya biya mga dupang inat mayroon siyukot sinagama Islam mayroon kang wajib kanin pagpuasa napabila unin ka mga Muslim unin hukuman kanila amuin timinggal sila sin piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala amun na yung pagpuasa hamulan si Ramadan nang sin mga ulama apabila in Muslim yung tinggalan din pagpuasa hamulan si Ramadan tinggalan niya karena kaya ingatan niya yung piawajib sa magawalong niya di ako magparat sa inyan piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala unin hukuman niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in hukuman kanya kafir misan pa siya Muslim karena piawajib sin Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala dengha mga rukun sinagama Islam di niya parat sayahun ini yung hukuman kanya kafir misan pa siya Muslim narang baha tinggalan niya long niya parat saya ko inyong piawajib sumagawa dengha mga kalisok ko atawa di ako makagaus amun daawan niya makagaw siya sumagawa dengha mga liso niya longsin mga ulama in hukuman kanya fasik in fasik amun Muslim nagmamaasiyat Allah subhanahu wa ta'ala amuyad mga umat Islam in hukuman kanya in pagpuasa bulan si Ramadan kano siya napardo katutaniw hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naghijra pa Madinah ikarwasin tahun dito kaya wajib in pagpuasa bulan si Ramadan asa wabyan to sumay kayo nga tansin kita niyo kana bang mag-ibadat din niya kaingatanin bangunin ibadat niya o waktu maglawag kita niyo sin ibadat sin kita niyo mura-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala
amuin pangayon nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to dumatong kato kanyo in bulan sa rayaw-rayaw in kita niyo dahil mga dihan sin Allah subhanahu wa ta'ala kusog ibang tuyo kapag ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan si Ramadan dia turun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran maha mulia, nagdarasin barakat sarta amuin nagdarasin hidayat, maminig sing kasabunalan iwan sin kabatilan. Syahrul Quran, bulan sin Quran, karena daydoon piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa taong halom niya inhalga niya mahal ka pareng hanging ibubulan kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amunin pagtawagon Laylatul Qadar. Mga umat Islam, langsin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya kamu mga bariman, piyado na kaniyong pagpuasa bulan si Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biaday sabsing kapado mga sila umat makauna, unin maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya amaon yung pagmamuha kaniya. In pangasubo mga umat Islam, unawain ni pagtakamasing kita niyo pagkaon piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga sarayaw-rayaw bisita. In pangasurid to unawain ni pagtakamasing kita niyo aun deng mga sila haway ron pa yung bulan si Ramadan miya matik-matik na nila unawain na mo yung pagtakama doon nakataan tibayuan sing kakaon atau uno-uno na. Ang ding mga kaibanan amo inoyrong pakihidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ding mga hula ta mga kagibahan. Bang dumatong na yung bulan si Ramadan, magpaon na pagpapanayaman supaya amuin di sila hapdun hawak sin adlaw. Magtagamasin uno-uno tiwayuan sin pagkaon. Yaon na ini agal-agal gamay piuto tiula itong uno kataan. Inyad to mga umat Islam, di kauno magtakama amuin pagkaon uno natibaihuan sin pagkaon. So mga umat Islam, ayaw sadya amuin ini yaon na hibutang nato yung kataan tibaihuan sin sa masarap pagkaon on waktu sa kaukiyaban di na kau makaig halingkuran mo. Di mo nahikatunayin wajib kami sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsambayang di na kau makasambayang maghrib ka na di na kawakad makasujud sin kansub. Mayroon sa niya magtaga makausin amuin kataan ginisan tibayon sin pagkaw kara niya tikakusog ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw jamahin ang sabab amuin hikalisong sin ikaw karena bukod amuin at bukod bihato yung pagtagama bukod bihato yung pagtagama sing kita niyo sumakaw yung pagtagama sing kita niyo sumampang habulan sa rayaw-rayaw bang upama kung mag-ini business atau magdagang maglito suway siguro sing kita niyo amuin mataod hikarang na to amuin tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga ibadat. Ring mga sarayaw rin pagtagama sing kita niyo mga umat Islam. Aunong na to pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ito muna karena sunay overhulin ibang upamakon sa sakatan pagsuot simbulan si Ramadan amuin kondisyon dumakan in sa sakatan sing kita niyo ada kala uno masubukato taniyo mayroon dahil sa bako na kahinang dosa may ta ako magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam hatta
wa khairu khatta'in at-tawwabun. Inkatan anak kabun sin Adam magkasa siya. Wayro makayan sing kita di kita ni magkasa karena bukong kita ni malaikat. Malaikat ni di magkasa. Biya mga tao-uno padakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan kita ni magkasa. Sumagawa at supaya amuin humarap kita nito Allah subhanahu wa ta'ala. Malanungin pangatangan sing kita nito may masinibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Unun lahin ang sing kita niyo amuin pagtawatan nato po Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu na to ka ingatan inakahinang kita nyo kasaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Andun sa mga kaibanan 5 paw na yung pagmaasiyat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, in mga sinawirong kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So itanong sin mga sila, yari sila nagnanapa sa hangin sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kakausan nila pa magmaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari sila gimigig hagumisin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, yan Allah subhanahu wa ta'ala ba'y ngulungon sa rabang iyang punon. Kapaan man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mga sila 5 paw na yung pagmaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang waktu malawa na ipanghuat-huat nila magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yung sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamungan niya Muhammad ha mga ipon ko yan. Amoy limagbaw na yung pagmaasiyat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Ayaw malawain pang watwat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sa bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunun na ilu sa singkatan. In Allah subhanahu wa ta'ala nagsisipat siya sinbayang ampunun bayang ulungon. Aun hadis daran na to pagkanugan. Inamok tao yung nakabuno na siya kasi mantag siya sambil miyabot pahanggatos. So mga haga na hato sintaod sin nabuno niya 5 lawag siya abang biya din yung kaampong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to amuin naglain na siya rin nga pagmaasiyatan niya to amuin mabaya na siya magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yamutan siya sing kamatay. Yampun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot hadis Qudsi. Hadis Qudsi lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Ya kau anak kapu Adam, nangayon kau kaku, simuhod kau kaku, mga kaampunan. Ampunan na sila Allah subhanahu wa ta'ala siyang pawiya din ng lago dosa. Asabab yan mga umat Islam, amoy at muna ipagtagama. Supaya sumudin bulan sa rayaw-rayaw, malanuin pangatayan mo yaw yung ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yung ka-ikhlas ini mga umat Islam, yung ka-ikhlas alam siyang pangatayan sa manusia amoy din tayo mga sila Allah subhanahu wa ta'ala. Bisang pamilya din into mo mag-ibadat apabila mayroon kay ikhlas doon kay mo, di na tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kay ikhlas ini mga umat Islam,
amuin in secret sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sinipon niya. Sambil mga malaikat ang di kaingatan, ako di ko kaingatan yung halam sin pangatayan mo, at halam sin pangatayan mo, di ko mahukum bihini karena di ko kaingatan tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Ding mga pagtagama simbolan susungon mga umat Islam. So ay patauron natin yung pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na bangkitan niyo abutan. Bang dumatong na marikato taniwin bulan sa rayaw-rayaw. Ang mga kaibanan mga umat Islam, iabutan sila. Kapanagnaan pa sin Ramadan, nanaikod na sila rihadun niya. Magtupahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin tayo yung tumaykod na hindi hadun niya yaon ka na yung ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya natin nagparuntungan pa Allah subhanahu wa ta'ala ka na iabutan siya haamuin bulan sa rayaw-rayaw sa halaga-halaga pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lausin hambok as-salafus salih. Qaydu ni'am Allah bisyukrillah. Apabila kau dihilang nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, putusalaw niya sin pagsarang syukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in-nikmat bihil kay mo, iusal mo, kapag syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, lipat ng lipat in mga amuin kaya dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sin Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Bangkaw nagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in-nikmat yusal mo hadan hafi sabilillah, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahasil murarid to hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mga bang in-nikmat yan kayo mo, yusal mo, pari kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyatagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga amuin siksa, mga tauyan, kaya rihilan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon niya yusal pagkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ang mga pagtaramasing kita niyo. Apabila dumatong imbulan sin Ramadan, wajib ka taniwin iming at sin kahukum-hukuman. Bukod na sadya kahukum-hukuman tungkol pa Ramadan, sumagawa katan kahukum-hukuman, hasupaya kaingatan na to, ipag-ibadat sin kita niyo. Kani pagpuntot ilmu ini mga umat Islam, piya wajib ka taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukod sa jahi usog sumagawa katan kita niyo piya wajib amuin humati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kaingatan na to in amuin hinang kimugdan at wala. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalabun alam paridatun ala kulli muslim. Impak tuntut ilmu kaya wajib hakatan muslim akad ning babay. Asabab yadto, alhamdulillah, di na kita makarawa, mayroong kita kaya sampayan na tao, mayroong panghati ta, misan halang bayan ta umukap sa jakaw sin mga internet, puno mo katanya unay noon hatungod kasara-saraan. Di kita makaiyan, mayroong kita kaya pasampayan ataw, di ko kaingatan, sumagawa, magkalagyan sa jaring ha mga pagtuyo, paglugto. Karena bang mayroong paglugto doon, di mo madawhatin kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kawaya, di mo madawhatin amun panghati. Imingat kita niyo sing kasara-saraan.
murah-murahan mga umat Islam. Dahil nga mga pagtaramasin kita niyo, amuin sumay gagutom na to, halam sin pangatayan na to, iwan tayo maun na to in katan, hakagawas-gawasan sin kita niyo, piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, falaw sadaqullah lakana khairan lakum. Bang sadya ka nagsabunal pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo yatin labi marayaw kay mo. Ayyamum ma'dudat. In bulan si Ramadan, hangka bulan na siya maglaway. Masapat siya maglaway, ada kala bang siya lumabay na, di na to kaingatan bang kita din makaabot pa para Ramadan balik. Asabab yato mga tayo mangudna mo mapangapalanggungan na muha ka mga Islam sa utong natuin dahil mga sahalga-halga pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila salafus salih, makuyag sila bang dumatong na imulan si Ramadan, supaya makapag-ibadat sila, lipat mang lipatin pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagaw ang mga kaibanan manusia, amuin kuyakan sila bang manaykot na imulan si Ramadan, supaya makabalik sila paamoy kakahinang nila di kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mga ulama, dahil nga mga pangilahan sin tema sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat mo halaman si Ramadan. Halaman si Ramadan, naglugtog ka ng ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, katantibayhuan sin ibadat. Damikyan pagpuas si Ramadan. Sa kaula-ula miya manaw in Ramadan, miya manaw ka ubihayan, pasal na yun kay mo di marakpus inamuin na pangadji mo, nahasil mo hamulan si Ramadan. Amo yan tulong sin mga ulama, hindi nga mga pangilahan tema in ibadat mo hamulan si Ramadan. Damikyan dahil nga mga manos siya amuin nag-ibadat siya sa hamulan si Ramadan. Pagpuas naman si Ramadan, nagbalik na isap siya pagkakahinang niya sing kain na tagna. Ini at tulong sin mga ulama wayrun dahil mga pangilahan wayrun tema sin Allah subhanahu wa ta'ala ang ibadat niya. Mga yun na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan amuin madawat na tuin bulan, amuin sa lago-lago, hinangon na tuin katantibayuan sin ibadat, harin din yung kakawasan sin kita niyo. Pagbasa Quran, pagtahajjud, pagtarawi, ulo-ulo ng kataan, amuin piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang mga kasunat-sunatan. Karena in ibadat na tawag sunnat hamulan si Ramadan, timimpang siya amuin ini dahil mga ini wajib kapag si Ramadan. Al-Quran wa siyam yasba'ani lil-abdi yawm al-qiyamah. In pagbasa Quran, iban sin pagpuasa hamulan si Ramadan, sumapaat adlaw kiyamat hatag na po kanya. Ramadan syahrul sabar, bulan ni pagsasabar. Karena pangwayron sabar sinabag tao ang waktu di palimidin suka longihap di na kumaway na kumuka. Sabar ang waktu bang abjanan na ito ilisok sing kita niyo pagtog na ito sindom di na kau misan bayaan magbangon kumuha ang padeng ha mga adab dahil ha mga aturan atau sunnah amo na in bang kau magsahur at nga sumahaw kau
ilabi marayaw amuin masuk na in pajar bangman ko isap kiabutan sin pajar demikian bang kau muka long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun hipaus-us apabila tumugum na in mata suga amuin pagdungog mo simbang di na ka mga istorya tawa ang pahihinang mo subay ka sumaw amin tundeng ha mga ini di akan kato murah-murahan mga umat Islam madawat na tuin ibadat halaman sa Ramadan ini makaminsan na siya magdatong haram sinang katahon ada kala tahun balik di na ito naabutan ada kala lang mo sumay tumuyo ako mag-ibadat sumay na Ramadan balik ada kala rin ako umabot madto pangayon na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan amo indihlan kita niyo tuyo paglugpo asupay madawat na ito ibadat sa lago-lago ang kalam niya mahal ka pareng hang ibubulan aw ni sabdeng ang mga tumpok kasi manusia sa utong sadya tawa kita on sadya namun waktu long yadum Lailatul Qadar atau aun waktu panagnan pasimpuha sa mahipoy masjid pagsung aun waktu kulang na inamuin magsabayang kulang na magsabayang tarawih kapanagnan sadya in pag-ibadat halaman si Ramadan mga umat Islam sumay katan amuin bulan utan kaadlaw-adlawan na sumay na to amuin paglugtuan supaya madawhat na to in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala Nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi isyusyun na mo asahuran si Ramadan sa ta huwat niya amuin tema sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat niya ito ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in produsan niya nakalaway namikyan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi isyusyun nakatinog siya nakasambayang tarawih tahajjud na bulan sa Ramadan sa tapagwat niya sinamuin tema sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat niya taymon sin Allah subhanahu wa ta'ala in produsan niya nakauna murah-murahan mga umat Islam bang mayan bilan pakita niyo kusog sin Allah subhanahu wa ta'ala pila adlaw rakuman in bulan paktangkasing kita niyo muna in ka-ikhlas alam si pangatayan na to manay may si wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala asa mabiyento mga umat Islam magsarang sukul kita ni Allah subhanahu wa ta'ala sindilan pa kita niyo kusog asa mabiyento murah-murahan mapagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to hadlaw ini sarta man niyo to nakawasing kita niyo amin paganggartaan sing kita niyo mga umat Islam murah-murahan hidayatan kita niyo iban dihlan kita niyo kusog manay maisin ibadat sa lago-lago